Odi me ni ko hono ma sanse betima yenhwehwe mu de nyama hodo aba kase no de akwa akogu na de adru so no sama hodo a etwa go yen law portal no so adomonline.com myjoyonline.com wo ho na we ne ba ye bobobo ani ni ma wo mu a na details no wankase wakenka sanso de obonkrata hodo no aba kwasinsia so ye krado the thick tall man ono so aba ya okuta enkrata no agya no so ye bewura mu kwasi kwaba mejo so na empombo kodi nyame adom waka ne ye pa so ho ye oh yes be man asante friend be ma 10 gram ba wonti fia de do a menhye high heel okay be ma 10 gram ase ma ye 10 yes be ma 10 gram o so wa wo bra ne akasa sana asante ye friend no na abrofon friend TikTok man giant yes what else what ti be ma 10 gram enso membre na aswe me hu wana makai weja agbawe MCE Patrick Kwesi Brakokumo oso wa ankasa wo be ma me hu wana no ho adwo so ho ye o nyame ado bibia hye ye nyame gusisra ye de nyame ase na em school ba ko bia wuye ye no SDA school no ye de nwia na atwe ai e bia adru no we that's what no Ghana 66 eno kra PTA fo no omo akonwuram kotwitwa e tabo no omo de abebobbo de ahoma akekere se be yankoda betina mosua de na wote man no se omo akọ the former MC omo de koto nanim e wo Mansinu assembly e no de kọ ye na foforo aba no masa de krata akoma no I hope so omo betimi kura twa foundation ma community ne hu se omo dwene ngumasua na kakra ade achia bia enchia anopa nyagide ni arehemu wo wankasa mu se ebe yi di amount yes there be am can say we say upie na we nya that confidence at na fie and that be pia mood enhye da enye confidence level above from no obi adwuma na wo ye na wo sere kwan tena fie ne be yi aka tena fie wan hwe be pass am di amount emu abonfia se ne otimbia nya gidie se yen kakran o chesu nyame beche ama naso nso bi so ma aboa ntatia ya onno wompam empokure timi didi na nye nipa de betia na so ku no betimi akode abanko ade a nyame hwe so me mu hu ase ono kura hu ne se pesie wo se me bu aduane anu de sie na nsuto bre medi enti hwe hu de se ni onamu bia no nyame beye ka cho se nyame beye abra ye bo ye hoso yenya koso nya gidie e wo yankasa mu confidence na adware to bia na e wo fom ye bra bia mkasa itina ade ye kom se obi ba onchen ka kira wo se adwoa mi pesika to aduane adi na wo ahoboa no se obetimi abo nipa na boa no ene no amba ze pesika koto bayira achia wa amame ure mdi wachia kwazi eno ameba ho nya abotere kwasi se o pesika to aduane adi eno ameba wo se pesika koto bayira ya na wo ahoboa no se obetimi abo nipa na kwasi eno amese mba wo se pesika koto bayira ya chi eno na wo mo awo ekomo nya de pa enti eno na ekomo neme ana de baba mene ekom amemane bayira ya chi sika de baba mene ende so ti pass margin eno ana churaba ai ekomo ye o ekomo nya de pa ekomo nya nya de pa ekomo ya yes de bia me se de odidi mo bibidi de bia me bom pa ya in fact omo aboa me kese me remfi mo mpa bo because odidi ma me bidi a na se wo se tire wo se de bia bom pa ma awia se ni pa no pa bia am tu botom jo ekom di ni pa sebi na dwi nyina asa yo no ai se gimifo ya men share so ajo men share from the bokata na yakola daily graphic NA or the Dr. Kojo Esia Mensa Abrampa Director General Edman National Development Planning Commission for ni abose ensuring completion of national projects NDPC steps in ta from sin finshia na yedi en wo make sure say aban projects bia ye bia no say ye fe no abandoned project ye be complete ni nyina se na bia emeye ka na meye tosum emfa mo my Ghana so betimi anya sa akodo ne ahoden de aye de a se ba ko bi si kuma si jin afi de si ye adwire agu waste of money na ebe kire Northeastern University holds 5th Global Leadership Summit in Accra.
ECG disconnects power to cater vaccine storage. Medicines risk going waste. And maybe one we are now say if share ye, especially baby I store yenro. Almost muntri omo kaniaka. Yes. There's a reason tia yenum kania wo Jubilee House. It's not because they don't qualify some so better do some. But there's a reason. Yes. There's a reason tia yenum kania o mampeni baby awate. With the security to ensure there are other reasons. That is it. Yes. It's baby I store yenru. There should be a reason. But there should be a reason. Say what say they be omo kania. That is it. Simple see a chedi gu. Timem force my chia sakana. Because the ECG penu yare hospital no be da be ma wo. Etuba na sa se ya. Assess was how boy cow. This is a discard a crebiba. Elembele, Nations Oil Hub, residents appeal for one district, one factory. Daily Graphic, and anyway, by the finder and sue Indian. Or see, NPA refused claims good for oil fuel selling at higher price. Or the Dr. Mustafa Abdul Hamid, CEO, Edma NPA Funi, and the Wahadum. Cultivate virtues of tolerance, devotion, and discipline during Ramadan. President inspires Muslims. Dr. Kwabena Dufour Eforinso Ewa, or see, I will serve NDC and Ghana diligently. Dr. Kwabena Dufour, and so dear, I don't know. China offers Ghana hope. Says it attaches great importance to resolving Ghana's debt issues. The finder, and Najwa. Online stories, adomonline.com. Exodus for greener pastures. 100 nurses leave Pantine Hospital. I say with the car. Yes. With custom officer, 2 others accused of stealing $4.3 million gold at airport remanded. Mahama wasn't hooted at escapement of new Yagbongura. Ignore Koku Anyidoho's fake video. US and China's fight over TikTok explained in 60 seconds. There's a 1 minute. Now, pa. Kolebu records 15 tuberculosis cases every day. Hey. TB Teshewa Krotwaya de 15 cases. Kolebu every day. Debia 15 new cases every day. Yenu no Muslimi for so or free or more commentary no. Ase. Yema ese Allah nsema hoden. Aisha pen enye bi ono osanenti. Say ye no monete. Yes. Yes, nti no. Ye no monete ozongomu. Nti we see ye bi. Ye no mu nyina ne breki. E breki. Na no mo nyina start. Nti ye sra Allah nsema hoden ma wo mo ye koduro honhom na wo mu ntumi enye. Ye kra se ye be ma ense bosome na se scan ka abedi ni daily no. Na da ho nti de bia se medi 50 cedis a month na se mi kura be 1005. Nti ye nyina ye de ho agim ye sra Allah so o ma ya sumdue no ma ya hoden. Chairman react to claims he paid 30k, na 30,000 each to MPs. 30,000 each. 300 million. 300 million. 300 million. Ghanaian Times now you are or Speaker of Parliament Aban Kingsford Sumana Bagbifone about say ministerial nominees majority minority tango over approval as debate ends abruptly. FDA pushes government industrialization agenda with progressive licensing scheme. Custom officer, 2 others accused of stealing gold remanded. Asian African Consortium rallies support for Ghana's rice project. NDC remains committed to restoring hope, strengthening economy. Dr. Kwabredifo, many daily guide ena area adwa oje muako. Voter chiefs comment Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Drama in Parliament over minister nominees. Dr. Kesa Atofosin Efoni Ewaha. Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia Anas promised to sempe stool. I'm Ghana's hope. Dr. Kwabredifo. Daily guide. And do by. Na aye fiada kai say ye free here semi de kan twaso na afe ahose beba akwakansie beba ye betena seso adi nkomansa na kwasinsia di mpensempensemu atwaso hia me aye frame anoche waba ajwa se wa me kwasinsia na ye de obonkrata no na online portal so nsam ye de ebro ye dan ye ho aba semi de kan etwaso.